Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala ulakam baki kambean ke sorkar kila kenrei bha hakani ke jela hakba ke nugu ke bakit haban Siew pisa daki pau Hajar haba keren minta kesngi ke arpau tarik nailur Hajar pesau syakilat patai kubor uba Pala ula kershan ya kejing dawa u Dr. Mukul Sangma bantung da kejing tokit ke baklan halor kejing penyat Dewiong bean bat drop bean ha ke jela uba Pala ulakam ba kejing shalan bean yu Dewiong kelas dang la shipau snem balalet bat kanu ke bakit syakani ke jela bat ke bami nang ni na jela kisha krong pisa bat ula Kynnoh bakakali ke bakit Syiar na Guwahati Shillong haban Siew arpo hadu laipo Hajar Trok pick up ladakit Dewiong na Giant Hills Guwahati haban Siew kendai pundu Hajar tingka ki bakit Mawshun na Giant Hills Guwahati haban Siew arpo Hajar tingka bat kini kidon hakilat pathai kubur ula ong ba ukarshan ne kejing dawa u Dr. Mukul bandon kejing tokit halor kini ki kambean bat kejing tokit kamdei banlong na du shpos na menshwa haduk mentah. Any investigations, let me tell you, the illegal coal starts for the last 10 years. The illegal transportation of coal is for the last 10 years. Drugs, more than 10 years. Anything, for example, today, if you carry chicken from Guwahati to Shillong, you have to pay 20 or 30,000 per pickup. It came in the social media, it came in the news. If you are to